мамам звондайт нағашыларынын телефону менен, өз телефону жок, кээде башка адамдардын телефону менен кабарлашат. Томпи каалайсың, жер бетине тирисиңби, ким ийгетиң кара шаңыракка деп байкуш мамам сөйтүп эмне кылат да. Мен бойдак кезимде де байга тийсем де вообще андай кара шаңыракка бара бермейтин вообще. Только тууган күнү праздник баратын. Сонун кээде ана ичим күйүп кетет да, ашууга булыгып кетем. Енді бауырым пенсиясын жеп жаткан соң енді сол пенсияга карап отурган соң, апкемдин де акчасына сол карап отурган соң экөөнүн байкуш пенсиясы былай турсун еще поляда жумуш істейди байкуштан. Еще пенсиясы сонун акчаларын жеп отурган соң енді жеп отуруп жегенде енді тамак алып, нан алып жеп отуруп хотя бы экөөнү да алып бермесе де, хотя бы мен шешеме простой бир телефон алып берсе болду го. Мейли менин бауырым ренжи берсин, менин видеомду көрмөсө көрө берсин. Мен просто ачык шындыкты айтып жатырмын да. Ашууга катты булыгып кетемчи. Енді кабарлашкым келет да, бирок анау айдалага барып, такси уставп, анау айдалага барып кабарлашат да. Енді тууган бауырлар алыс жерде турат го, сестренкаларды. Сол жака барып телефон менен кабарлашат байкуш мамам. Мен мисалы да күйөөмдүн пенсиясын алсам, мисалы күйөөм 2-группа инвалид пенсия алат го. Мен мисалы алсам күйөөмдүн, мен обязательно оган айфон телефон алып берет едим, например да. Бирок мен вообще күйөөмдүн 2-группа пенсиясын алмаймын. Вообще алмаймын. И мен опекун эмесмин. Мен вообще опекун эмесмин. Алса, сол кайын журттан алат. Мен вообще алмайм, чынын айтканда, Кудай көрүп тур го. Вдруг мен алатын болсам, мисалы күйөөмдүн, мен обязательно оган баардык жагдайды, условияны жасайт. Мисалы да. Бирок эми былай да былай жасап атам, мисалы келтирип айтып жатам. Бирок мен эч качан күйөөмдүн пенсиясын устаган жокмун, чыкты дегенди билем. 2-группа инвалидность. И мен опекун эмесмин. Сол сыяктуу го енді. Сол бауырыма айтам да, бауырым, неге сен мына шешең байкуш анау такси уставп, әйтеуір алыс жер жаяу барат, кээде эстидим, мен жаяу барыпты деп эстидим. Жаяу барып, сол жерде бир таксист әйтеуір апарыпты ары карай. Бауырынын үйүнө, сестренкаларынын үйүнө барат экен, кээде жаяу чыгып кетет экен. Ол жаяу чыгып кетип паленбай километрден бирөө эртең бирдеңке кастандык жасап кетсе кайтасың, аяк асты машинадан ДТП авария болуп калса кайтасың, аяк асты бүтүп. Енді билмейсиң го, жаяу кетип баратыр, бул жер алыс бир айдалак жерге. Сол себептен бир телефон алып берип койсо, үйдө кара шаңыракта мага кабарлашып турат. Эми мен шешеме ойбай мага кабарлаш демейм го. Шешем енді мен вообще алыста жүрген соң ойлойт, уайымдайды. Мен жаман да жакшы да болсо кызымын го. Сол сыяктуу. Карга да баласын аппагым дейт, кирпик баласын жумшагым дейт эле го. Аке, шеше, ата-ана өзүнүн кызы жаман болсун, жакшы болсун, кандай болсун, ол бала чагасын ойлойт. Сол баланы ана больницада босанып жатып, өлүм менен өмүрдүн арасына күрөшүп, сол мени осы дүйнөгө акелди. Дурус па? Сени де акелди. Эми менин состояниямды билесиң, өзүм кыйналып жүрүм. И так күйөөм де өмүр менен өлүмдүн үстүндө тур. Жаны деген жиптей илинип тур, мисалы. Мага да оңой эмес. Кыйналып жатырмын. Мага келип бирөө бир жапырак нан берип жаткан жок, например да. Сол себептен енді шешең качанга өмүр калды дейсиң. Бир аяк жерде, бир аяк көрдө тур. Сол себептен бир телефон алып берип койсой, ой мага жакшылык жасамай кой, мага бир жапырак нан бермей кой,
пенсиясын жеп отырған соң, әпкемде ақшасын алып отырған соң, хотя бір жақсылық жасап қойсай, жарайды, бір қыдыртпай ақ қой оларды. Кішкене ұят емес па деймін, масқара ғой, ұят емес па. Анау бір алыс жерден барып телефон соғады. Мені уайымдайды. Конечно, мені уайымдайды. Мен ана кейбір елдің қыздары ұқсап жалмаңдап 4 күнге бара бермеймін ғой. 6 жыл болып баратыр екен уже 4 күнге бармаған. Конечно, мені уайымдайды ғой. И то мен любимый дочасымын. Мен өйткені ешқашан мен әкемнің үйі мынау деп мен таласқан емеспін. Сол себепті мені жақсы көреді мен анам. Ана ойбай 2 гектар жер менікі, ана қара шаңырақ менікі, пенсиясы менікі, әпкемнің де ақшасы менікі деп мен ешқашан таласқан емеспін. Тіпті ешқашан. Сол себепті мені қатты жақсы көреді. Конечно, мені ойлайды. Мен никогда шешемнен ақша сұрамайтынмын. Сол себепті мені жақсы көреді. Балалардың ішінен именно мен еш уақытта әке-шешемнің ақша бер деп ауыз ашпаған. Сол себептен мені қатты жақсы көреді. Мен далада қалсам да, қиналсам да, бейшара болып жүрсем де, мен ешқашанда туған әке-шешемнен ақша сұрамаған. Сол себептен мені жақсы көреді. Мені уайымдайды. Мен просто айтпаған, бір простой телефон болса да алып қойсай,